Komemoracija u čast pokojne Isidore Bjelice održana je u Sava centru, nakon koje su se prisutni zaputili na novo groblje, gde će se održati sahrana. Na ulasku u groblje Isidorina majka je prvo kupila cveće, a potom dala kratak intervju i otkrila kako se osjeća povodom gubitka ćerke. Kako se osjeća? Kako može majka da se osjeća kada izgubi svoje dete? Rekla je jedva govoreći. Nakon nje obratio se i Dimitrije Bjelica, Isidorin otac, koji je rekao sljedeće. Poslednji dan sam došao kod Isidore i doneo sam joj knjige. Sestre su me pustile da je vidim. Ona je tada spavala, a onda je medicinska sestra rekla, Isi, došao ti je tata, doneo ti je nove knjige da ih vidiš. A ja kažem sestri, ako bi sad umrla, ja bi skočio s ovog trećeg sprata, završava šahovski velemajstor.